Assalomu alaykum hammaga. Hozir men Shimboy qalasındaman. Biz qalanın biri so'g'an Ilyas degan yigitimiz bolasinin bir jasda chiqqanida syurpriz etadi bizga. Shimboy qalasındaman. Ana bas. Ждем рождения. Niye papası Rusya'dan Azizbek balasına tort verdi. Kiyimiz aldığınızda aman olsun. Na kızım koşet. Papana salim dişiş. Abi bak salim de. Kolun kötüsün. Senin de papa de. Papa rahmet de. Papa selam rahmet de. Yal. Biraz sırf biraz abi. Anda 10 gül anne o aşağı. Tamam. Yürget vallahi oynayıp gitmesin. Bitmiş. Anne. Aziz bak Aziz. Kuyum kuredi. Oldu balаңыздың жасына жас қосылсын. Үлкен азамат жігіт болсын. Бүгін Azizbek balamыздың туған күні екен, Құдайым өмір жасы ұзақ болсын. Туған күні құтты болсын. Папасына рахмет, Россиядан көп табыстарың мол болсын. Беймназ, Ilyas, Azizbek balamыздың туған күні оң болсын. Жасына жас қосылсын. Өмір жасымен берсін. Оқуға барған, папа тойларында оқуға кірген, үлкен оқуға кірген тойларында отыра беру несеп етке. Құдайым өмір жасымен берсін, туған күні оң болсын. Папа рахмет де. Ай, папа, енді танысуларды қайтадан бастаймыз ба? Қызының шаңырағына келіп отырған екенбіз. Құдайым келген қадамдарымызға гүл бітсін. Мынау ажағам, мияғымдағы кішем, сіңлім аты Гүлнара, Гүлназ, сіңлім Інай, міне қоңсы жігітлер, мынау Мәдениет тарауының жігіті аты Атабай, өздерімізге белгілі қосықшы бала. Оның шақырты Бекімбет бақсы. Мен болсам осы үйге жақын қарындаслар атым Гүлбақар. Құдайым келсек осы үйге жақсы ниетке дүнияға келіп отырған нәрестеміз бірге шығып жатырды. Осының бір Алланың берген жасын жасап, Құдайдың берген жасын жасап, әке шешесінің алдында аман жүрсін, денсаулығы бекем болсын, өмір жасы ұзақ болсын, олардың анасы менен әкесі де аман жүрсін. Келсек жақсы ниетке келетін, дастарханның төріне жиналмасын, оның рахатына кішемізден ажағам көрсін, келіп отырған кегелден келіп атырып, істеп атырыпсыз. Құдайым келген қадамдарыңызға гүл бітсін, қоңсыларым тілектес болып келіп отырыпты, бұлардың келген қадамдарына гүл бітсін. Бақылы осы балаң ең жақсы, ең бақытлы, ең бір оқуға барған, осы балаң диплом алған, үйленген тойларынан буасы болып, төрт көз төл қатынасып, мына алдымызда келе тұрған Наурыз байрамында әңгімеге оң болсын, құтылы болсын, жақсы ниеттеріңіз көп болсын. Сол үшін
Құлыққа баламсың, жасы өзінің болсын, үлкен жігіт болсын. Жайылғанда тұрған хәмеше жақсы күні жайылсын. Бақсат көрсек, жақсы күнге барайық. Несебеміз болсын. Тақып тойларында оларса берейік. Алып-ұшылық бұзылмасын. Баламыздың жасы өзіне оң болсын. Келсек сол үлкен оқуларға кірген, жақсы ниеттеріне келе берейік. Бәрі оң болсын ау, қоныстардың атынан. Келмей қара, общий қоныстардың атынан. Шымбай қаласының қандай көшесі? Жақсылық көшенің қыз келіншектері. 5 қаланың бірі Шымбайшылар. Evet, sağ olsun. Azizbek Tayar tuttu. Bizi qayşı qayıqda ekan? Pishaq qayıqda. Bizi apamiz. Sağ olsun. Kapın жауы Al yeplep ala bir kele versin. Al birimiz екі mobil apparat bloger бар bu yerda. Bizim mobil apparat ар жақта жүріпті. Ала албай ол. Ne koyasın bir gün? Ben akemedim bu. Ne? Gelecekte ne bolsun? Şu daptir olsa da koyayım. Seni var mı? Zıt var mı? Maşının gırtı var mı? Ziyan yok. Atabayga. Oo, al. Şurada ama kuş şaşırıyorum. Al. Şaşmayın. Ne kadar da vuramak gibi biri vardır. Allah bizim apam. Akudep bilamen. Basayım ben ruhsatla. Yaxşı. Al avle var. Assalamu alaikum aziz ağay tuğusfanlar. Bile bugün siz bilen biz usunday Ramazan, Oraza aylarında İlyascan ya. İlyascan ana bizden Birnaz Kardeşim şarağındağı bir kuvançlı küllerini basıp oturmuz. Ne prezidenti Azizbekcan balamız. Bile bugün bir jasqa tolup bizge usunday tusav geçүүlerini bizde niyet kıldı. Rahmet etibar üçün. Ramso bizde de bir mertebe jigit bolsun ağa, apa. Ramso yer suygen azamat bolsun. Yer baskargan azamat bolsun. Bune apalarımıza, qoğuz qobalarım, ağaylarım su Ramazan ayında su Azizbek balamıza duaların niyetlerini kılıp atır. Bari Allah'dan gel kabul bolsun. Kuda kalese su balamızın sünnet etken, okuğa bargan, bitirgen, üylegen toylarında körü bizlerge nasip kılsın. Ең бір бақытты жігіттердің бірі болсын, сол ата-анасы мейірімді болсын, Ләйім сол Қарақалпақ халқымыз мақтанғандай азамат болсын, әзиз инсан болсын, аттанмас. Ал бұлай болса, рұқсат болса бастаймыз. Келе қоя көбейік рет біраяқ енді. Күшімбай рұқсат қойға. Olmuyor. Tecrübeniz hani geçti. Kayışı koygan ekan bular. Mayli, ziyan. Şaq. İlgaz ne oldu? Şimdi değişmedim ben. Al, 10 olsun kelek bakın. Hadi bir yetkili bas. Yok da yetkeseniz. Yok, bismillah. Al, kutluğa dem olsun, şartlar jigit olsun. Bastık. Kepkan bana ne koyuyor? Al, bıraş bulama. Galiba. Akşam çakılar. Akşam çakılar. Oh. Her zaman yaptık. Ana oyun çıkış boktu. Hani al. Diğer bir sürü ihtiyacı ver.
Kara. Bitti. Al. Nasıl birisi abasına bak. Al bombosuna bak. Allah abasına atla salla. Sına bir toy jasad Buldun nedir ötüp gittiğin şenem Balasına bir toy jasad Buldun nedir ötüp gittiğin şenem Hasıp durman şenem Şırın şırıp gitti oylanma Şıkkan şırın ornun tavuk olalım Ölüm degen ulum kursam Şıkkan şırın ornun tavuk olalım Ölüm degen ulum kursam Kız degenin bana koyul kaşın Ödesi altın bir Bak sen de al dayısının ardından getir atırsın yerde Şanarak kaybolup kaladın Oldun atı ulu işimin başında Şanarak kaybolup kaladın Oldun atı ulu işimin başında Al yediki giydik aşkamızın medim Zaten postlarımıza devam etmemiz hani belki konuşlardı. O güzel oklar. Hay bitirecek gittik Her dayılar. İsmini kolunda saçamaydı On parmağım girdi seni oynaydı Şiget kızsız kışıksız olmaydı Vazifanı bilmek sen beşinci can Şiget kızsız kışıksız olmaydı Vazifanı bilmek sen beşinci can Cengiz adam sızay tamam mutluyum Aslan işim kız olup tavş yetliyim Kadir'in kavmettin kadrını bilip Oluşundu bilmek sen bir Cengiz can Kadir'in kavmettin kadrını bilip Oluşundu bilmek sen bir Cengiz can Bir kişinin şamşırak bir şirak şeyde Yarsız yangan şamşıraktan ne fayda Hizmetinde bulup İgildeki gün aslında aşapalar blogger aşpaların toyunda Yana bası Kayın Cengiz Hizmetinde bulup bir sihların toyunda Ayağına basıp Kayın Şingişan Şingişan, şanım Şingişan Hizmetinde taktı Kayın Şingişan Ah uzarım bir kez Şine Şingişan Siz benim Işığımdasın seni uyup Seni